Ngoba ibandla likaThixo umzimba wakho. Namhlanje uThixo welathi umuntu kaJehova welathi angaze yakho iBhayibheli ithi elami angekade lifunda ayiphi indawo ethi ingelosi ngabantwana bakaThixo ithi thina singabantwana bakaThixo. Khawubona uxabise kodwa ithi ingelosi ithi thina sizoshela ilifa lamazulu naye. Kodwa kunezinto ofanele uhambe kuzo ungaqhubeki ulikholwa eliphumile esiporweni. Liproblem ikholwa eliphumile esiporweni elikhula rongo lingahambi esiporweni. So sitrain ihambe ekaleni wepasiporo sakho. Siphazamiswa ngamakholwa namhlanje angafundisekanga angafuni ukuphatheka ingathi cooking oil. Iproblem awuyazi awuzazi uba uyini manje. Awuzazi uba ngubani. Ungabiyazi iqiniso lakho ukungeke uhambe ungazazi uba ngubani. Lalelani bazalwane. Oyelathiweyo khona lapho uJesu wathi izwana isihlabathi alisukanga lenthandile alisukanga lendazini nawe alinokwazi. Uyabona ufike le family uyabona ngosindisiwe uma ifamily yakho esathanda awukabambiyo uba usindisiwe uthi usindisiwe ngaphandle uba usazenza into zakho. And be careful abantu abangasindiswanga bayalazi ivangeli ukugitha wena ngoba yaba ngabo kuqala ba-understandayo ukuba uYesu uzawuvuka ngesuku lesithathu abahamba naye bengaka-understand usho ukuthini. Sekwenza ukugqibela awukazazi imphathi yakho ebandleni noma uthi ugqokile ugqoke kwezwe futhi ungangena ngihlobo iposition yakho uyazi ugqoke kwezwe ngoba iposition yakho awuzazi uba ngubani. So ubona iqueen and princess the prince and the princesses zinxibe into ezingaka zinxibe izinto ezihuka phansi ngoba royalty. A royalty. I really just a kuchani. In royalty of hookers. I find in a body. At the church party. Unomolo na uthini kuwe. So when abantu bafike lapha amoya ngwena ukhulumi ngaphakathi kwa. Uthatha inyaniso. Moya ngwena ngaphakathi kwakhe. Uyathelasa. Tikuba hanikade. Usazo kupheka ethi iBhayibheli bekezela kuthi bekufeni andazi lamakholwa afuna ukuhamba phezu kwebhotoro nesonke sinebhotoro andiyazi ngamakholwa ajali la avela lile athi Thixo mina undiva kudala ngicela umthetho kanti ikholwa lidele ntoni na.
ingozi yabantu bakujonga isithomo sakho bawubileka usukile kade bathi ufanele ukufundisi lo njenganje unesizwe esikhulu ufanele babe ngumfundisi namaciko engavutshwanga bebefundisi because kunabantu abakazuetha kodwa bayiphili ngoba evangelini kuyabekezelwa kuyanyamezelwa uyenyanywa na ifamily yakho kodwa ngenxa yoba umuntu kaYehova welathile ngoba uJehova uyanqo enhlizweni akafani nomuntu okujonga uphandle wakho kodwa uphakathi sasihluphala kangaka namhlanje kodwa likhanyaka lidivayithekile ipride yabantu abaphetheyo bephethe bengenamoya kaThixo wokuphila ndawonye noma ibandla liyakhanya ngabanendaba ngoba baqhuba imishini kaSathane. Amen. 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 Sokuvela ukukhetha ibandla kaThixo. Ibandla yilo lethu kodwa ibandla kaThixo. Andinabandla mna ibandla likaThixo. Alikho ibhedela kunawe. Uba mna uyithethe inyani ungosekhaya. Angikhathanga amanzelwe nawe. Njengoba manje sathi igazi lakhe yalijiya lapha. Especially masibhekene nento zikaNkulunkulu. Tesa ndapho emhlabeni zawuhamba ndodwa. Ya. Yazi kuyiphethe lawuleka. Fundiseka. Hlale zwi. Shizwe. Yafiwiswi. Sikhathele. Uthatha moderator. Kubekwa abantu moderator. Abantu aba-empty. Abantu abangenandaba nokubandla likhethekile likaThixo. Vele bona bebese ku business. Abazange kwinene imiphefumulo. Bathi basakhuthuza imiphefumulo kaThixo. Sifuna abantu abazaziyo ukuba bayi-royalty ye-kingdom. Sifuna amadoda anespeed akwazi ukumela inyaniso. Sifuna intombi ezikwazi ukumela inyaniso. Asangizodlala sinengxaki ezininzi kodwa leli ivangeli is our own treasure. So government ethatha isandla sakho ivangeli and bazalwane kusazoba nzima. Akhathaliseki ungahamba uvulela kwibandla lakenda induko kamtholi ifikile. And thina bazalwane sizohlanganiswa induku kaMtholi. Njengoba sithetheka sithesa amadeve worship ahlangene. Kodwa ufuna ukuxelela into enye. Njengoba ungathandwa njengoba uthi uzama umsebenzi awufumana uyasona uthola nzima namhlanje uzawuzazi ukuba cela umuntu ufundeka kumnandi sobazi sola Samuel oqala chapter 4 sizaqala phansi 4 siqhubeke njalo.
akasoze ayutele angifela eKalvari akasoze chapter 4 verses 1. Jesus. Isibonda ukuthinjwa kwekeyo umqophiso ngamaFilisti. Yebo. Ilizwi kaSamuel onke. Yes. Ilizwi kaSamuel eMasirayeli onke. Kumasirayeli onke. Aphuma amasirayeli. Aphuma ke amaIsrayeli. Eya kuhlangabeza amaFilisti alwe nawo. Amisa intente ngaseBhenezere. Yebo. AmaFilisti amisa eAfeki. Yeah. As amaFilisti akha uluhlu lokulwa namaSirayeli. Yes. Idambi lanwemezela. Yeah. Abulawa amaSirayeli. Yes. Phambi kwamaFilisti. Yeah. Babulawa eluhlwini ethafeni apho amadoda angamawaka amane. Yes. Beza abantu emingqubeni. Athi amadoda amakhulu akwaSirayeli. Yina ukuba uYehova sibulale namhla phambi kwamaFilisti. Masiyamthabatha ikeya yomnqophiso kaYehova eShilo. Awuyibambe ku-16 lawo. 16 chapter 4. Now 4 verse 1. Go-4 verse 1. No, sorry, 16 chapter 4. Yes. 16 khona apho ka. Yes. Chapter 16 verse 4. 16 verse 4. Verse 4. Yeah. Wakwenza uSamuel akuthethileyo. Yeah. Waya eBethlehem. Waya Bethlehem. Othuka ke amadoda amakhulu omzi. Athuka kakhulu amadoda omkhulu omzi. Aza kumkhawulela. Athi kuye. Uza uxolile na? Ayoyika. Uza uxolile na? Wethi ndixolile. Yes. Zikubingelela kuYehova. Yeah. Zigcwaliseni. Nize nami embingelelweni. Wamgcwalisa uyise nonyana bakhe. Wabamemelela embingelelweni. Kwathi ekuzeni kwabo. Wabona uyaphi? Wathi inene. Uphambi kwaYehova umthwanjiswa wakhe. Wathi uYehova kuSamueli. Musa ukukhangela imbonakalo yakhe. Nokuphakama kwesithombo sakhe. Nokuba ndimqekisile. Ndimqekisile. Ukuthi kumqekisa. Kunabantu ababekasithi kathi bayalashwa kudala nguThixo. Kunabantu esibakhuthamela sithi sibalule silile kasibakhupha phakathi kwethu kanti bashiwa nguThixo. Hallelujah. Verse 4. Yeah. Wathi ekuzeni kwabo wabona yaphi? Yeah. Wathi inene uphambi kwaYehova umthwanjiswa wakhe. Yes. Wathi uYehova kuSamueli. Musa ukukhangela imbonakalo yakhe. Nokuphakama kwesithombo sakhe.
ngimkekisile. Ngoba ngimkekisile. Andikhangeli nje ngokukhangela komuntu. Andikhangeli nje ngokukhangela kwethu thina abantu. Ibathi badlala nje namhlanje indlela esikhangela ngayo. Ngoba umoya ngwele usishiyile asijongi ngelihlo lomoya sijonga ngelawanyana. Imigeke African Gospel nje kanti siyikhoma ngelihlo lomoya. Kunenkinga. Ukukhokhela abantu bafuna ukukhokhela. Kusho ukuthi wena bana lihlo lomoya wena unalo. Ngikufuna nawe ukukhokhela ukukhokhela. Sidinga. Abantu banamhlanje bafuna ukukulawula. Abantu banamhlanje ngothi ngapha bathi bahlala iconference. Bakubani bo? Umelusi uzisa aphi kuza nekoma ufuna ukuthi sosela manje zona asimbizi sithi la usisa aphi asifuna kanjani. Ngoba kuye owaziyo amadlela omhlaza, nguye owaziyo amanzi abalekayo afumanekayo. Ingozi ukhokhele uphethe. Usibuza iquestion uma kanti ngiyintoni na? Ngiyithoya abazalwane noma nje. Ufuna ukuhlafunela wena uginye. Kanti uyintoni wena? I-African sisibhedle kulahleke lembeko. Abantu bathethe kathi ngoloteksi. Uzasibona idlula mthapha. Sifuna ukulawula. Bathi ufuna ulawula nje akavuthwanga. Apha ukhoma ithi bakathi usisibhanga ntobo. Ulinde ukuthi ikwazisele itsikele. Abayazi uba ngo-12 o'clock ungena nabo esibingelweni nesikhathi. Ebusuku. Kodwa nawe kubona bayaku-undermine. Bacinga uba bayakwazi. Kanti abakwazi tata. Noma bangakushoka tata ngelihlo njani. Abakwazi. Thixo yedwa kwazi. Ahlali ngomntana kaThixo. Ngoba uthemba ngegazi eliphakeme. Be careful ukulilisa umntana kaThixo afike inyembezi. Ngenxa yakho. Kuyashonishana evangelini. Royalty house le. Everyone else posture yake. Until Jehovah pakamis. Magama kodwa amaganga. Amaganga masekela ugcoba amaganga. Ngoba sakuba bazolahleka. Babalahleke. Uba bakwazi ukubekeza izwi. Mashaka namhlanje ngamaganya. Angakwazi ukuhlola izinto zakwamo. Mhlobo wami, andiboni ngifuna uzofunda apha. Usathana namaqhinga, ufuna uthatha amehlo wami kanti ngizilindile badlala. Sondela la. Alright man. Okay, no ngizwe lapho ndayo. Kubeka amqondo uyilibele lena. Verse 7. Yes. What you offer Samuel? What you offer Samuel? Usakukhangela imbonakalo yakho. Hey, ungayikhangela imbonakalo yomuntu. Nokuphakama kwesithombo sakho. Nokuphakama kwesithombo sakho. Ngoba ngimcekisile. Ngoba ngimcekisile. Sihamba nabantu dala uthi kwaphuma.
Sithe sibe ngamandulo sihlale kuntanga lapha kanti uThixo wabashiya. Kulise uba unali ihlola kwami. Useyinkingile. Futhi wathi uhamba Samuel, wathi uyahamba Samuel, usakukhangela imbonakalo yakhe. Yes. Nakuphakama kwesithombo sakhe. Yes. Ngoba ndimcekisile. Yeah, qhubeka. Andikhangeli njengokukhangela komuntu. Yeah. Ngoba umuntu ukhangela umphandle. Umuntu ukhangela uphandle. Yehova ukhangela inhliziyo. uJehova ukhangela inhliziyo. Wena ujonge ihamba ezikhutshwa uthatha usitobo. Ujonge umsika uthatha usitobo kungakanani. Utefuna nomtshela abazothathela uthatha usitobo. Kanti leyo yazi ukuthi leyo uthakalashe lo. Asingeni, 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 Azingeni into ezinje. Thina sokuncane balapha. Ivangeli amandaba nokungashubana kangana. Noma ungayifundela kodwa ungekatishwa umoya ongcwele. Umuntu ogutshwa umoya ongcwele angaqalekise bandle. Sithathwa zibhokwe mabandle. Ayi, siqalekiswa zibhokwe mabandle. Nikhona bazama. Yazi position yakho. Wena ungaphezulu kwevirusi. Wena ilifa lakho levele emazulwini. Ngabona ubhizi, thandaza. Moya ngicela imoto, moya ngicela ivula TV. Hawu mzalwane uliyilo kangaka. Ezulwini ku-M2 libele ukucela izindlu nemoto. Touch the TV, touch your TV. I will pray for you. Amakholwa lambile. Ilama khona zobona imali ezikhutshwa ngefestele ngabantu abathole bebaleka nani ingathi zinkukhu beqokelela imali. Ngoba banaso sambu. Abanayo imfihlakalo. Ungafika nabo betho ndiyenza thola takumfundisa ngami ngoba imali lena belibonile. Bathi jonge ndichande njani. Ikholwa liphethe imfihlakalo. Kunezinto nawuhamba nje umoya ongcwele uthatha nawo. Ngoba uhleli ngaphakathi kwakho. Glory to Jesus. Funda tata ungabheqali qhubeka nje wena weshi Verse 8. yes Yasawabiza uAbinadabi. yeah Wamphithisa phambi Samuel. umkhithisa phambi kwaSamuel Wathi, yes nalo uYehova kamnyulanga. hey nalo thajiwe uyehova kamnyulanga
ngoba wonke amathemba ebelathiwe, wonke amathemba ebehlali kakuhle engathiswa lilanga, wonke amathemba ebethisa ukudla ku-right. Verse 9. Yes. Yesa wakithi uShama. Wabiza uShama. Wathi aloyo ofakala nalo akayilwana. Kodwa ngokekangelayo yamehlo abantu nabazali kobo. Ndiyamthanda uThixo. Ke kwayibethe shikopo. Kwayibethe icounter table Jehova. Hayi abelila bhari mina belidlala ibhola. Angibodi. Hayi. Jehova akajongi into eshakathatha uhlobo wathatha uhlobo into yakhe uyingakanani uqhube ihamba asebenzi ngenavala yakho Thixo. Uhamba yona athi ngomuntu engamlindela ninyukela ziswayini ne high blood uyele ngokisithandwa asinikona. Baningi ngoku abangena kumishado engeke yabo ngenxa yoba balandele bangahloli kuwe ngomoya ongcwele. Ndishayibili nakucala lo tata nakulo mama. Imishado yabahlula behleli phakathi kwe-millions kodwa baqabane yabo. Ngenxa yoba abanalo ihlolo moya. Jonke sidiswele ile ihlo lomoya. Jehova khangela inhliziyo. Lithele imicimo wayenza uThixo indaba wafihla inhliziyo. Ngoba kuthiwa zonke inhliziyo yoba uThixo ebenozithatha zijulu lapha athi uNkulunkulu ayothatha ukuza kwelondawo isihloko kwebenjonge ukuthi. Bengafuni nokuya kwinhliziyo zabo. Ngoba inhliziyo zethu azinaxolo. Verse 10. Yeah. Yesa wakithi ke onyana bakhe abasithenke phambi koSamuel. Usikhandla ubani? 7. No. Bathe baba yi7. Wathi Samuel kuyese. Wathi Samuel kuyese. Aba uyehova ngabalelanga. Le7 yonke ayinyulwanga. Lena abantu bebebona kuyo ukuba bafanelekile. Uyabona ukuthi lesithomo lo ayathi wena phambi kwepulpit ekhwaza nevoice yakhe wethu. Ethi ngabe abadala inobosaba kathana. Lelile nani yaye. Yathanda uli. Kanti lelizwa nilivanga. Kole bakhetha kulelo ngithi ku. Nawe noba uzuba nabe kushumala ngobani abalukele. Hayi ngani thina sikujonga nje. Nalo mawusowe pha ugadwa ngamafufunya ndibuyeka lapho mina ukhabalaza. Angeke ngizwe ngenxa yamafufunya. Baza kukhela ikhaba bakhele ukuya khaba hamba angaxesha la Livangeli sizaba namajona njani athambileyo ethi ngawuqala uthetha andilimele ngoba ngikose njani inkosi iphela very hard njani kuwe abancengi kwabantu endikathi kwenze kube nabandoda strong noma aba strong ethi ngale khaba solo mama basikhaba intombi zilile sibuye siguquke babe bahla abantwana babo uzasikhoma umntanami angakhuzwa kakhulu unalesi sifo esiteletiswayo unalayo anxiety
Ngone nje wasithelelile bona beteketisa madimo. Uyawe doctor umuntu ile sali into. Anxiety. Tathi ungathethi kakhulu. Ungathethi kakhulu ndaba. Teketisa madimo. Mama, sikhaleli sono left and right. Alibabulala babantwana niyabathanda. Kuthe chapter inqabe kangaka. Akudlala indima yini? Funda ncebo sana. Verse 11. Yeah. Wathi Samuel kuyese. Wathi Samuel kuyese. Awonke namakhwenkwe akho. Ingabe wonke la amakhwenkwe lapha amathe namafutshana leziso zibula bukekayo. Aphelele le 7. Andithi 7. 7. Yes. Wathi mamela bangcwele ayithi lo thetha uthatha isihlobo kuyakhetha. Lizwi kaThixo. Khona into evela efakela bodada bami. Amna ndaba shoti hlala ngwezweni. Beni. Ahlala ngwezweni. Athathe mina iBhayibheli ngamazwi kaThixo. Izizwe shumela gadalala akasoze abe nabantu enje kodwa kuthethiswa bafana libe ndodwa kubeka nokusibe isabeni yonke ifailile ifuna ukuthika lela abantu bona bayipasisileyo bamba abantu batheli bangcwele bayipasisile awonke namakhwenkwe akho. wonke namakhwenkwe akho. Wathi usasele encinane engahoywanga enganganabwanga noma inehlaphu noma inazihlaphu iyinto yohamba iyanusa ayithandwa even nababhuti bayo mhlawumbe iminyaka ngaphakathi esibayeni uthobone yona ilitshelwe. Abazali bazele lesabeni abayithembileyo lesabeni ekhangeleka kakuhle emilele kakuhle imilele ilizwe nendlela ithetha ngayo. Kodwa unjani Yesu? Funda mntakwazana. wathi usasele encinane. Yeah. Nanso isalusa impahla emfutshane. Kusalela kanani? Encinane. Encinane. Ingumelusi abanandaba noma engathiwa ngamabhubesi abanandaba abazazi nalabo ingonyama ezizingaphi siyaziwa ngulo uba zidlaphi sisalaphi. Ngoba nethemba ebomini bakhe bekungekho mnandi ukuthi utata mphike nomama mphike kube khona abakhethiweyo kodwa yena akakhethwa kodwa bafeyile uku-understanda ukuba umuntu kaJehova welathile. Umuntu kaJehova welathile. Wathi Samuel kuyese. Yes. Thumele iyakubizwa ngokuba sikuhlala esidweni. Makukhawulezwe ngoba ixesha layo lifikile. Hayi Jesu. Asibazomamela kanjani umuntu ebengamrecordize nokumrecordize. Kawuzukuze bazomamela kanjani nomuntu ebengamrecordize nokumrecordize. Ebengamjongelanga ntweni. Namhlanje uzokhonjiswa ngento zikathi. Namhlanje into zathi ahlala lapho kuthanda wena. Forget.
into zikaThixo kuhlala phi apho kufuna yena. uThixo akakhathali. Waqabela uSawule ebulala abazalwane, wamqabela ngokwakhe abayidonki yakhe. Yajika induku yabheka kuSawule. Yes. uThixo akakhathali uba ufuna uqabela ungehedeni waqabela. Wena ujoka ukuthi uThixo uzosebenza umzalwane, asebenze into enjengomalima ngoba abazalwane bangamagwana, akaboni noyedwa umsebenzisi. Avela thatha into enjengomalima, ubani lo mfundisi lo othanda gethi ba lo umzalwane Enigma. uThixo vele thatha into enjengo Enigma. Athi ho asiqonde lento ka Enigma, asi understand that we understand. Ngoba uThixo uhleli kumuntu engamqondi, abantu abade bathanda bambi ngahlaphela. Kanti sithi kahle into ka Enigma, into ka Enigma ithatha ukubhida. Sojabula thina sonke tata bebonakele kuba lo nyana bomdendi uyikayo kangaka ngizawuthini ngoba abazali namhlanje bayaboyika abantwana babo ubaqalela inyama. Once wangena ngefortune enzima ekhala sisijikelo multi-billionaire akusoze phinde kuthiwe hayi kuyo. Savangelela asinaxesha la millions zakho. Akhazi mshako disente ne andiphethe. Ende wathi umbulo nje. Hey. Ngeke sikhulisa abantu abasahlula uzipho. Balimithisa lonke lo bantu. Bakhulu ukukhuluma umntabazi ukhondola inyama le yakhe. Noma umntoma usenqebe into fushane akwazi usibapha. Uyaphendula kwathi thoko. Kuthi uthatha umgcobe kanjalo uNtosho. Baba zaba abantu babathi into babeleka ngekhamera. Unqaba ufuna yonke into. Khawungenile. Umoya ongcwele ubulala lemizwa le. Wabaleka uJosefa. Egcina ukholo lwakhe. Ngoba ukholo uyagcina. Ukholo uyanakekela. Umama nakuthembe ekushiye labantwana angabazalanga kuwe. Akushiye nentombi zindala uhlale nazo endlini. Babuza abanye ukuthi ithembile la ndoda. Athi ndiyamazi wami. Ube intombi ethemba ke le. Hayi mama baba yakho ukuze ahambe yocelela abantwana bakhe go next door. Ngoba uhleli lento ikati endlini. College lesi sibhedlela nithi into ofuna ukusoka isiwa iyokala khona aziva nje sakwazi ukuthi praise the Lord hallelujah nilile nani yeah selithi ubavuthiwe
kanti lento saqaba kuziphi saqaba kuvala iziphi lijengeni bakwazi uetha abantu bakhona nalapho lothi phakama sisulile akalila yini ingathi khona into yenzekileyo kanti Tichayigwefu uba akafundisekanga uba namanyala kukhila igwefu ngoba uyakha rongo kodwa uthizwayo siyahlangana nelimi wena umkhosi kaSathane suthi nongene ebandleni uGodi kawukalela amasi suthi nqa enkosi mayengcome ngabe bayazuba abantu sicela sincede sifuna lamadoda ayakhe African gospel madoda ukuthi African gospel fail inoma ngokuqhekeke kane ngokungenxa yokuphathwa ngabantu abangayazi mission kaThixo ithethe uthi baze ku mission yemali neposition uzolithetha ibandla likaThixo ngoba ingqondo yakho icinga ngoba nabantu abazalwana abaninzi abanye uthi bathatha abakuthatha ubheki ngoba indlula umthizinitsi uvuya njani nabazalwane abangazalwanga nguwe bazokuxelela bathi hayi into ethile yenziwa ngehlobo uthatha ugwengwe yenza ngehlobo elithini bazi bazalwane wayolandwa le ndoda ebusweni bukaJehova kulamadoda awu7 le ndoda irejectwe ngabazali le ndoda ilendelwe ukuba iphume nempahla ekuseni ibuye emalanga ingabonwa nazindwendwe ezifika ekhaya nomama akasena ndaba naye mhlambe bese lizohekwe nalento iphi xa ufuna ukukhelwa ukuthi wazanazo zonke sizokhethethekileyo kume aba abangazi noma sela kweyiphindawo sifuna ukulusa umhlambi kaThixo kodwa ziwazi nomhlambi seliswapho bafuna ukwazi umhlambi abawazi umhlambi udliswa kumadlelo kanjani hata madloza ungachili ngesidanga sami ngoba sinokufanele ngibusuthu ngiyakhuluma ndiyathetha kuyakuwa ngishakele umXhosa kwasikazi wami umXhosa manyazi uthatha ndayo mhlamba kubenda amazekho bafaka kodwa ande nginyezi ngikafisa abantu ngilobotha ithi phelele phela ndoda emfushane izana nendoda emfushane esehambe ngekwawo Tumela iyabizwa ngokuba ayisikuhlala esidlweni ide ifike apha. Ayikhalabe ngokuhlala esidlweni le. Koyona ibikhansilishiwe kwayisidlweni. Beyingekho esayisitha besike even nesitulo sayo besingekho kule thina yayibanjiwe ngalomi. Funda go to verse 12. Yes. Wathumela wayizisa. Hey! Apha amahashu bhekela. Kuyakhangelwa le ntwana emfushane. Abayina babakele mina mama you see what is going on. Lo muntu athi noma umprofeti kaThixo wakuhlelo usafune siyajoba ngelinye ilihlo ngoba ngakwenza izinto zingaqhelekanga isiphithiphithi siba khona isiphithiphithi siba khona
ubheke lapho. Kuyenzeka into abangazange bayicinga ukuthi izakwenzeka. Definitely kwaba ingolo bangathenjwa nalendoda kaThixo ezepha yangathenjwa yanqedwa liphonto ebungqina. Funda njalo wathumela wezisa yathunyelwa zizo mhlambe lento alibukushuta asathi ngomachinte ngoba ushuta ongakanani mhlambe ngabile nona umdala mase bangene no mhlambe nifika apha asiyazi kodwa into zikaThixo siyamangaza. Yabona bekatshanjelwa zinhloko lento bebesilindele ukuchapha ngabafana bathi sicinga uba kanti lo mfutshane ngoku kanti kuye kanye ithini na lento ngoba mina bese ndibone uJoel Fafa uThixo akajayiviswa sisigini sakho kodwa ukhangela inhliziyo. Akanandaba umile kangakanani, akanandaba nawe iciko kangakanani, usumayela kangakanani, abalila babhukuba ngenqeke phansi xa bavuthela bawa bonke, akanandaba nalo kodwa ukhangela inhliziyo. Ayisijoni bahlule ngaba nothiko. Hey, fuda tata sigebe already. yaye ingqombo emahle amehlo ayo Ibaphinda kahle sesixhosa kulo dawo ndikuvaka phinda. yaye ingqombo Yeah. ya Yes. emahle amehlo ayo Mahlo ayona alimahle. yes Kube inhle nembonakalo yayo litshebahalo yayona. Yamfutshanyana mokgotshwanyela litshebahalo ya hae. Intle. Kube wathi Yehova arumurela Jesu. suka ume Tuwa uyene. umthambise Umhlonze. ngoba nguye lo Ngoba nguye lo. Savuka i-high blood isho wavuka ne-pressure banyanzeleka bakulapha i-ambulance. Into efushane nje banozolawula amachindela banozomamela lento efushane nayithetha ayina nelizwi likaThixo lento lento nayishumayeleke iyayayaza lento lo mntu lona akafanelanga nophatha imadla lo mntu lo mntu lona ophatha amadoda amangaka njani lo mntu lokhokhela amadoda angaka njani ngoba abantu bajonga inkangeleko yethu basiweyishi. Yeah. Ufuna sivuthe kakhulu babe nesizitulo apha bewa. Wayevuka apha umbuzo ukuthi esopa umbuzo belifundwa ngabani izwi akalazi. Mabahlaliswe phansi bafundiswe. Sizawulimala ngamakholwa angafundisekanga. Bazasifaka ko Facebook bathi zibiza izishumi amakholwa angayifundi iBhayibheli amasela aba nemali esishumi avele pha amamele khona lo othetha ngethi ngezishumi nanoma ayifunda iBhayibheli afana nomuntu wakhe ethini. Into ezalinceda bazalwane idlaniswe sifundeleni nini iBhayibheli ningafundelwa niyabe ukuvizithela iBhayibheli
Ngawuvizitela iBhayibheli uzahlulakala. Awunoma lo Satan. Awunoma umuntu ongasethu akayazi iBhayibheli. Why grammar grammar? Uyabona thina beSuthu. Thina beSuthu uma siyeka kwanalento yolwaluko. Uthatha ulwaluko laphandle into yasezweni ulethe enkonzweni. Baptizwe ngene emanzini amaninzi. Ubuye uthethe indoda. Thuma into zezo. Thatha into zezo ulethe ebandleni kaThixo. Uzohlabisa ngezo kaThixo. Ya, balifumana. Kibusuthu. Kibuhlokwa. Ekhaya kusemasikweni lamaGrikhi. Kodwa sinyuliwe. Phakathi kwamaGrikhi. Akuthi nokalelo ngento yeso man. Bathe abantu abafuna ukugwazana. Iprivate lo. Ngoba thatha into zezo isilethe enkonzweni. uSamuel wathatha isigodlo seoli wamthambisa esanzulwini sabakhulu bakhe ukuthi sanzulwini ukuthi in the middle kahari obakhulwane bahari phakathi kwabakhulu bakhe oh anoma beyivuka ipressure ko bebecinga ukubula icebo belibhuti kakhulu bekuplano ndishowa hlala iplanning basi ngamkhika kanjani phumela sabalothatha isigodlo seoli wamthambisa esanzulwini sabakhulu bakhe moya wamfikela ngamandla uDavide moya wamudingu wakufikela ngamandla Davide ukususela kuloo mini kuthiwa likathilelo wesuka eSamueli waya eRama athiwa Samuel aya eRama Baba sihleli phansi ngalelizwi lakho lelizwi lakho Jehova Eli aliphikiswa akekho omaphambi kwezwi lakho emhlabeni nasezulwini lilolodwa eliqhekeza amadwala lilolodwa elithalo ngekho bekhona ehlweni nje Jehova uzombilisa imbewentsha phakathi emililini enhlizweni zethu engqondweni zethu sizawuphumeke sihambe siyakwenza izwi lakho liyenziwa izwi lakho nkulunkulu liyenziwa sifuna ukuva ukuthetha kwezwi lakho kwezwi lakho bumisile phambi kwethu sava udalula uveza Nkosi imfihlo yalilizwi swileke Jesu sakholwa ukuthi wena uyiyo indodana kaThixo siyabonga ke Jehova sowugqibe konke sowuqede konke siyabonga Jehova uphilayo sibamba ngazo sibini sithi enkosi ngangalana enkosi ndede baya kwaJuda enkosi mangathi akekho oh baba siyabulela enkulunkulu siyabulela Jehova siyabulela sibonga alilizwi uthi ngalo Jehova sigcwalise ngainyaniso uphinde uthi alizwi linyaniso yakho siyabulela you can it anything today we thank you Holy Spirit God to bring up our amen.